Rito wa kirasi kia grade 6 na atirimia tete utoro kithimene kia mto Kiumbe Kairiri wardini atimao bubwezete nyuma ya mwana ojo kura gwa Kagita ationeke aria muthiene mwiri jwawe jotirimikire damage akarine bonanete kurega kunganirwa kwao bakiuga nyuma ya mwana ojo ari kura ne bairitaniritie bonene kuringa riboti kenda kuewa utethio onto butakarika tukurirwo kiri ituigirwe antu bakiringanira thimu na bakiuranagia na mwana ari no ntwaraurire o igoro na inyuma ekuthiuruka nambi gwatuika kuri muntu urabonerete naja bakija bethera nguo itei antu amwe na ndiro tunoticire mwana ugu amba kwithwa gwite rujine na inyuma Kagita gaka ingi twakara tukiuranagia na tatu mbotethania twageria kurugura ruji arora rukani thina twarurugura rwaita twana stiro tikunia ya bindi tuthugania tugitende na mwana no class 6 na ndimi yake class 6 no kuona ikuma 10 na jumwe tuba ujulinde mune aja na ndomba gutonya ruje na ndaita mwana aja we uzuri au tukumenyora gwitu mwana agore ruje na kume goro nuko ngwata otigintu bara ona batutethi nai na kiono twanto tocio minai na njara nande ori atre kuri turinga ciai antu bantura bonte ba antu arume baciajanira kwenda kuona ura bomba gwita mwana u bakigita ndem safety chia ndam ubatere wenja ndam ukairigira no gekira net na ndi nayo iji turoneri naked na tukwenda kwerwa kethwa getirigi kana getairigi kana natea ibe irigire ndemu na mtu ina ndemu kwawe akatha ka security na kuma thina muntu akauga kwina thina mwana aragwire rujine uti mtu ramenyire tiuma